ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yaduma ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini King of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion We king of the traditional healer Pushy I-8 clean with demands Utelaka into engajaheki vele Osehlulekile ulokethu uthwele Kumele wenze show wayisusu zoyimela Kudlula ukhehlelezi kushawa amakhwele Role model yabantu abaningi kodwa bathi uthwele sebenqena ukuzehlisa Qevusa indaba zabantu ukhuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa Sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe nhliziyo zamadoda zibovu Thengi I-8 bathi ngiyafosa ngibuye nejiweko ngivuka nje bovu Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Ndumane yaduma ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yaduma ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Ndumane yaduma ezizweni isihlahla somdlele nondlela mzimba womuntu othi imali yokuthwala kungani ungenayo ngoba unolwazi olunzulu wonke umuntu ophumelelayo nizothi uthwele ngoba nakhe ekhuluma isizulu mavula kuvaliwe ngihlele ethembeni i-dictionary indaba etita umndeni kuba laphazi ukuthi bayamngabaze yalowo mona ngiyazi ngisazophalaza phethi I-8 vroom ithi vroom phethi G-Wagon vroom ithi vroom lezi nje nilokhu nizenza zona ilumi zinto ziyabheda amakhosi awavumi Khehlelezi uzuba futhe ngeduma siyakokotha njalo lezi nje ilumi lezi nje nilokhu nizenza zona ilumi zinto ziyabheda amakhosi awavumi Khehlelezi uzuba futhe ngeduma siyakokotha njalo lezi nje ilumi ndumane yaduma ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yaduma ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dr. Khehlelezi